Lepo pozdravljeni v Parku vojaške zgodovine. Ste vodja društva Svet v malem, ki organizira današnji dogodek. Kaj nam lahko poveste o dogodku? Dogodek Svet v malem je letni dogodek, ki se izvaja strani društva, ki skrbi za razvoj ustvarjalnosti pri mladih. Dogodek probamo razširiti vsako leto, vsak let kakšen dodaten element ustvariti noter in letos nam je to uspelo z večjimi elementi. Koliko je sodelujočih in razstavljenih maket? Sodelujočih je preko 180, ni še končne številke, razstavljenih maket je pa 521, pravzaprav to je tekmovalnih, in pa 120 razstavljenih maket. To pa je kar številka, ne? Ja. Festival Svet v malem sedaj že drugo zaporedno leto gostuje v Parku vojaške zgodovine. Kako ste zadovoljni s prostorom in ambientom? Ja, park je idealen prostor za razvoj takega dogodka, ker večina udeležencev tega dogodka je nekako povezana tako ali drugače z vojsko, z tehniko in park je poln tega. Poleg tega ima tudi dovolj prostora, da se lahko razvijajo ostali dogodki, kot recimo dirkalne steze. Klub je izjemno zadovoljen s tem. Super, nas veseli. Kakšni pa so načrti za prihodnost? Se pravi, letni dogodek, festival Svet v malem 2024. Samo izvedbo bomo se potrdilo seveda na sestanku kluba, to bo približno čez 14 dni. Tudi izvedbo, koga bomo vabili, na kakšen način pa tako naprej. V glavnem, nov letni dogodek. Mogoče spet v pivki. Ja, se strinjam. Mi se veselimo in komaj čakamo. Najlepša hvala. Hvala lepa vam. So, herzlich willkommen in unserem Museum. Wer sind Sie und könnten Sie sich vorstellen? Ja, mein Name ist Henry Zierold. Ich bin einer von 5 Modellbauern von der Panzerfabrik Niederbayern aus Süddeutschland. Genau. Okay. Woher haben Sie von dieser Veranstaltung erfahren? Ich kenne das Museum hier persönlich schon seit mehreren Jahren und habe über das Museum auch von dieser Veranstaltung erfahren im letzten Jahr. Und so ist auch die Entscheidung gereift, dass wir hier mal herfahren. Ja, super. Sind Sie viel unterwegs? Wir sind im Jahr meistens so auf 2, 3 Ausstellungen unterwegs, ja. Gut, dann können Sie mir etwas über das Modell des Panzers sagen, der hier ausgestellt ist? Ja, über den T55 vom Museum. Den Panzer kenne ich auch schon seit mehreren Jahren, habe persönlich auch schon sehr viele Fotos davon gemacht und irgendwann habe ich dann gesagt, ich muss ihn einfach bauen. Ja, super. Und noch, was haben Sie noch hier auf dem Tisch? Können Sie noch kurz genau. das vorstellen? Also hier in dem Bereich haben wir deutsche Fahrzeuge von der Bundeswehr, Spähpanzer Luchs, Schützenpanzer Marder, Panzerhaubitze 2000, Leopard 1 und in dem Bereich dann haben wir ältere Modelle, Bereich Zweiter Weltkrieg und auch mit einigen Originalteilen vom Panzer Tiger 1 und Panther. Okay. Ja, vielen Dank. Ja, bitte. Und danke. Welcome in our museum. Very much. My pleasure to be here. Yeah. Okay. How many books have you published? Myself,
I stopped counting at some 40. That was 5 years ago, so it must be over 50 meanwhile. Thank you for asking. But as editor, another 200 or something. That's, yeah. What does this events mean to you? Do you like going to fairs and meeting your readers? First and most pleasant experience is meeting readers, as you said, and having a contact and exchange with people. Meeting people. And one of your colleagues, for example, his father served in the Yugoslav UNEF contingent on the Sinai of the 1950s. And he read our book for him. So such experience is absolutely amazing, for me. And it is the nicest of this. And of course, also meeting colleagues, people who are in the business of selling books or making books and so on. So it's always, foremost a pleasure. I do not consider it a work at all. So on the contrary, it's really a pleasure and meeting people, seeing who is interested in what, and so to say, satisfying their search for information. That's nice. Have you got a chance to see Park of Military History? What is your impression of museum? Oh, thanks for asking. I'm deeply impressed indeed, because due to my career, so to say, I happen to see lots of museums. But this is actually in Europe the most impressive museum I've seen so far, especially because it's covering the period of the second 20th century and modern warfare, which is my specialty. So deeply impressed really by the quality of displays and what kind of expositions you have and what kind of tanks and aircraft, submarines. Really deeply impressed. Thank you for asking. That's always great to hear. For the end, can you give us a title or general focus of your new book? Oh, there are several. Now you have caught me to think which would be the newest. One of the newest, sadly not here because it was sold out, is about Ukraine war, about Russian invasion of the last year, and it's covering the first, let's say, 7 to 10 days of that war of Russian advances into Ukraine and Ukrainian resistance to that advance, which is in certain regards closely resembling Slovenian experiences from 1991. That is one of the newest. Another is going to be, about Angola. Don't have it either, sold out. Then another volume is going to be about naval warfare between Iran and Iraq, which is short of going to the print. Yes, and the colleague is showing. We have this is the volume 3 and we have prepared volume 5 now for the publishing. This is going to be published in June, Angola 5. So this is about air warfare over Angola in the 1980s. That is going to be one of my future books. Great. Thank you, and you're always welcome here in our museum. Thank you very much, and I hope we are going to have good cooperation in the future. Lepo pozdravljeni v Parku vojaške zgodovine. Kakšno je trenutno stanje maketarstva v Sloveniji in v svetu? Jaz mislim, da trenutno stanje maketarstva v Sloveniji je zelo v redu. V svetu prav tako, pa v bistvu moje mnenje je, da prihaja spet čas za te tehnične hobije. No? Kaj pa kakšni krožki v šolah? Ja, seveda, mi vodimo maketarske krožke v Kranju in okolice, sicer je korona pustila eno vmes praznino, ampak naslednjem letu ponovno postavljamo po gorenjski delavnice. Torej vedno več. Tako. Ali se za maketarstvo navdušujejo mladi? Ja, čakaj, ne še enkrat, to je zdaj tu vprašanje. Se lahko bomo odrezali pa. Ja.
Ja, seveda, mi v bistvu želimo mlade spodbuditi k ustvarjanju, pa začnemo zelo zgodaj, zdaj že pri 7 letih. Kako pa mladi najlažje vstopijo v svet maketarstva? Najlažje bi stopili v svet maketarstva, če bi jim kdo to pokazal, ali starejši, ali na maketarskih krožkih, ali na delavnicah, ali pa tudi na takih razstavah, kot je ta Svet v malem. No, saj tudi tukaj danes vidimo ogromno mladih. Kako ste zadovoljni z lanskim in letošnjim dogodkom? Dogodek tukaj vsako leto raste, tako po veličini, po obiskovalcih, še posebej pa smo veseli, da je zelo veliko tujih klubov se predstavljalo na tem dogodku. Najlepša hvala in se vidimo mogoče naslednje leto. Hvala tudi vam.